xeweta hi vito ra matimba ra Yesu. Amen. I greet you all in the name of our Lord Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Mi tsakile? Are you happy? Hi tsakile? Are we happy? Kombela ku vona mavoko ya vanhu Can I see the hand of people? lava nga kwata ku va va ri kona namuntlha. Those who are angry to be here today. Hallelujah. Amen. A na ta vona ku ma ni twa na. I wanted to check if you can hear me. Amen. Amen. So aka siku ra namuntlha ni xeweta mfundhisi na mfundhisi. I greet our pastor and man pastor. A va vula ku amen nge hi ntini ya mahlweni. They never said amen. I won't Ni continue. ta ni xeweta mfundhisi hayi n'wina. I said I'm greeting pastor, Na not you. mfundhisi. And man pastor. Ivi ni xeweta i mhani mfundhisi. And then greet again man Hayi mfundisi. mhani mfundhisi. Mfundisi, pastor. Oh, Pastor Guyu. Se ni xeweta va tatana. And then I greet the fathers. Ni xeweta va manana. I greet the mothers. Ni xeweta vantshwa. I greet youth. Vantshwa. Youth. Xeweta Sunday school. I greet Sunday school. Mi tsakini vana lavatsongo? Are you happy, Sunday school? Va nyuma ku vulavula. They shy to speak. Ka siku ra namuntlha ni na topic leyi ni fanele ni vulavula hi yona. Today I've got a topic that I'm going to speak about, Yi ri, which says, you are never too late Aku se va late or ami se hundzeriwa hi nkarhi. to set another goal Ku veka xin'wanyana xikongomelo or dream a new dream. or ku lorha milorho yintshwa. Hallelujah. Amen. Kambe vhiki leri nga hela hi vulavule hi Kana what we spoke about last week. penny mistress, penny master, mathicara loko va kha va dyondzisa a va yi dyondzisi khwayere va lava munhu a yimisa voko. When the teachers teach, they don't teach the choir. They want a person to raise their hand. Ivi se hi mi komba ni ku vulavula se mi ni byela. Then we point you to speak, then you tell me. Hi vulavule yini kambe? What did we spoke about last week? The hand up first. Ahe tatana Mbetsi. Okay. Ivi vhiki leriya kambe mfundhisi Mabasa va vulavule hi yini? And the week before that one, what did Pastor Mabasa spoke about? There's the hand. Ahe. We didn't hear you. Oh, a ni nga mi twi mara hi swona va vulavule hi swona. Ivi mhani Chavalala kambe va dyondzise hi yini? And then Ma'am Chabalala, what did she teach about? Oh, yeah. Yeah, va dyondzise hi the importance of education. Hi nkoka wa dyondzo. Ku va ni mi vutisa i ku a ni ri namuntlha i siku ro hetelela ra ku hi nyikana ti-motivation ka June. The reason why I'm asking is because today is the last day to give each other motivation for Se a June. na ku vona ku ri ha swi twa na. I wanted to check if can we hear or are we hearing it? Hi ku hi nga motivate vanhu kasi vanhu a va le ku motivate-ekeni. Oh, amen. So a hi motivate-ekeni, hallelujah. Amen. Va vulavule hi nkoka wa dyondzo. They spoke about the importance of education. Ivi ku vulavuriwa na hi ku vukreste byi sukele kwihi. And they also talk about where Christianity come from. Ivi ku dyondzisiwa nakambe na hi ku hambanahambana ka vuxaka bya vukati. And we also are motivated about different types of marriages. Namuntlha hi ri you are never too late And then today we are saying that you are never too late. to set another goal Ku endla igoli yin'wanyana. or dream a new dream. Or ku lorha norho wuntshwa. Loko hi ku you are never too late, When we say you are never too late, swi vula ku u fambini evuton'wini. it means you went on a journey. Mara ku fike kun'wana la vuton'wini bya wena i nga vona nga ku swilo a swa ha ri ku fambeni hi ndlela. But it came to a point where in your life you realize that things are not going accordingly. Na loko u ri na 50 years wa ha lorha. Even if you are 50 years old, you are still dreaming. Na loko u ri na 60 years u nga ha na lorha. Even if you are 60 years, you might still dream. Ku ri ni navela ku endla leswo nge
that I wish to do a certain thing. namuntlha ni ri you are never too late. Today I'm saying that you are never too late. I'm saying hundzeriwa hi nkarhi. Ni la ku vula ku teka siku rin'wana na rin'wana. Amen. Take every day as a new day Tekani siku rin'wana na rin'wana tanihi siku lerintshwa. that you can learn or start all over. Leri mi nga dyondzaka kumbe ku sungurisa. Ku tsandzeka ka tolo The failure of yesterday, a swi vuli ku ri na mundzuku u ta it tsandzeka. doesn't mean that tomorrow you are going to fail. Vana va xikolo u nga repeat-a grade The school children, they can repeat a grade. but a swi vuli ku i nge pass matric. It does not mean that you will never pass matric. Ku feyila swi vula ku ri pfuka u tidzudza i languta u kongoma u ya mahlweni. To fail, it says wake up and shake yourself and go forward. Mara loko i feyila i tshama hansi i nga ha languti hi ko ku feyila koko. But if you fail and sit down and look forward, that is failure. Mara siku rin'wana na rin'wana loko ri xa ti byeli ku ri I'm starting afresh. But each and every day, just tell yourself that I am starting afresh. Ni sungulisa hi vuntshwa. Ku ri my previous goal a swi fambangi hi ndlela mara I'm redreaming. Kuri leswiya ni nga swi lorha, it never went accordingly, but I'm still na ha ri ku lorheni. Problem leyi hi nga na yona i ku vanhu va rhandza ku ti compare. The problem that we have is that people like or comparing themselves. Loko i vona swa vamakhelwani swi famba so na wena i navela swa vamakhelwani. When you see your neighbors going this way, you also envy your neighbors' things. A wu swi tivi ku ri va sungule kwihi. You don't know where they started. A wu yi tivi na milorho ya vona. You don't even know their dreams. A wu tivi na ti-goals ta vona. You don't even know their goals. Loko i navela vona When you wish them, swa antswa i navela ku fana na vona mara i nga va kopeli. it's better you envy to be like them, but do not copy them. Teka xitepe xin'wana na xin'wana Take each and every step, u xi teka hi switsongotsongo little by little, u vona ku xi ta ku fikisa kwini. and see where it will take you. Loko i navela ku xavisa swo xavisa njhe If you want to start a business or sell something, u nga sungula hi swilo leswi tsanana u swi you xavisa can start by the little things and sell them. then u ta xavisa leswikulu ku ya ka nkarhi. Then you will increase continuously as time goes on. U nga sunguli hi leswikulu Do not start by the bigger things u nga endlangi research without doing a research. hi mhaka ku ri i ta ku wa ha endla leswikulu kasi a hi swona swi lavekaka hi nkarhi wolowo. Because you will think that you're starting from the big one only to find that it's already outdated. Tsala xitori xa wena. Write your story down. Tsala xa wena xitori. Write your own story down. A ni kha ni vula ni ku i nga kopeli. I was saying do not copy. Hi mhaka ku loko i tsala xa wena xitori i xi twisisa kahle. Because if you write your own story, you understand it very well. Na loko u xi relatela munhu un'wana i ta xi vula kahle hi mhaka ku hi lexa ka wena. Even if you relate to the next person, you will explain it better because it is your own story. Mara loko u kopela van'wana swi fika laha swi ku bitaku. But if you copy other people, it comes to the point where it beats you. Bazalwane we are never too late. Christian, we are never too late. I say hundzeriwa hi nkarhi. Age a yi vuli nchumu. Malembe, it means nothing. U nga ha na lorha. You can still dream. U nga ha na sungula business i ri na 50 years. You can still start a business at the age of 50. Ivi business ra wena ri va successful. And your business can be successful. A hi languteni xitori xa ka KFC. Let us look at the story of KFC. Va ri musunguri wa KFC They said the founder of KFC, va ri Colonel Sanders. they said it's Colonel Sanders. Va ri u sungule KFC a ri na 62 years. They said he started it at the age of 62 Ku ri xopa handle xitsanana. with just being a small shop. Mara namuntlha KFC yi kona all over. But today KFC is all over. Mara yi sungule hi munhu la ri a hi ta ku i le pensionini la South Africa. We were gonna say the person he was already in pension in South Africa. Mara yena a va na matihlo ivi swi famba leswi a swi naverisa xiswona. But he has eyes and things work according to the way he wish. Ivi hi languta munhu la nga sungula McDonald's. And we look at the person who started McDonald's. Va ri i sungurile mara ku ri i sungule rini I'm not sure. They said he started it, but I'm not sure when he started it. Mara loko ni hlayela lomu ni nga hlaya kona va ri loko a ri na 50 years. When I checked where I was reading, they said when he was 50 years. Hi loko a sungula ku yi endla yi famba yi va global. That's where he started to let it go globally. Yi
yi suka kwale yi nga tumbuluxiwa kona yi famba na misava moving from where it was started and then traveling across the country, a ri na the world. 50 years He was 50 years old. na n'wina a ku se va late Even to you, it's never too late. mi nga sungula swin'wana na swin'wana eka malembe lama mi nga ka wona na You sweswi can start anything at the age that you are in right now. muntshwa you can start something Youth, you can start something. lavakulukumba hi nga sungula Elder people, we can start. as long as i ri na mihleketo As long as you've got mind or endla thoughts, research i kombela ku pfuniwa do your own research and ask for help. i ta fika lomu lava ku ya kona You will reach where you want to go. problem ya vantshwa va hina masiku lama The problem that our youth have nowadays, va tiva ngopfu they know too much. a va vutisi They don't ask. na xichangani xi vula tani Even the Tsonga says yi the ri same. vutisa lava nga rhanga va yi famba Or ndlela ask the one who went through the road first, hikuva va yi tiva ku antswa because they know it or understand it mi nga better. chavi ku vutisa Do not fear to ask. loko u vutisa a swi vuli ku i domu When you ask, it doesn't mean that you are stupid. swi vula ku u lava ku tiva ku antswa It means you want to know better or to understand better. ende loko u vutisa vanhu va ta ku hlamusela When you ask people, they will explain to you. u nga yingiseli ti-voice leti nga kona hala na hala Do not listen to different voices that you're hearing, hi mhaka ku ti-voice ti ta ku kanganyisa because voices can disturb you. mina loko ni tlhelela xikolweni ya teflop When I go back to school in Teflop, a ni ri na 20 something years towards 30 I was 20 something years towards 30, 30 years 30 years. ni nghena xikolweni na vanhu lava ni va siyaka hi 10 years I was going to school with people who are 10 years younger than me, van'wani va ma 12 years some even 12 years younger than me. mara hi mhaka ku a ni tiva ku ni lava yini But because I knew what I was looking for, ni tlhelerini exikolweni I went back to school ni ya ni ya dyondza and then I get hi education. 4 years a ni ri na degree In 4 years, I had a degree. degree ya mina yi ni teke ni veka laha ni nga kona namuntlha The degree that I had, it took me to where I am today. a ni za ni nga languta ku vana lava ni nghenaka na vona vantsongo I didn't look at the age of my classmates. a ni va langutangi ku va ha teleli me a ni ri vukatini ni ri na vana I vambirhi was already in the marriage with 2 children. ni siya vana va mina ni ya xikolweni And I left my children, went back to school. no ku age is nothing Niku malembe a hi nchumu. mina ni na goal I've got a goal. ku na leswi ni lava ku swi fikelela There's something that I want to reach. loko ni ku mi nga yingiseli ti-voice ta vanhu When I say do not listen to people's voice, va tele lava nga discourage there are many who discourage me. a ni vulavuli hi vahedeni ni vulavula hi I'm not vakreste talking about I'm people who speaking does not about believe. Christians. Ni vulavula lava nga le kerekeni I mean the one who are in church. va ni discouragea ngopfu They discourage me a lot. un'wana a za ni vutisa siku n'wana ni huma kerekeni Someone asked me once from church. a ku wo tsandzeka ku ya xikolweni i ri ka n'wina He says you fail to go to school while you are at your own house. i ta xikolweni i ta ya xikolweni i ri vukatini i ta xanisa n'wana wa vanhu And then you go to school while you are already in the marriage. You want to. mara hi mhaka ya ku mha ni swi tiva leswi a ni swi lava Because I knew what I wanted, a ni yingiselangi ti-voice ta I vanhu didn't listen to their voices. kahle kahle a ni ta va ni tshikini mina ni nga hetanga At that time, I would have left without finishing my degree. ni mhaka ku van'wana va ni byela ku unisa hi kona Because some they were saying UNISA is hi there. mhaka ku i na diploma ya vuthicara famba tirha Because you've got a teaching diploma, go and work. i ta hetisa i ri ku tirheni You will finish while you're working. se ni swi vona ku nga ku leti i ti-voice leti lavaka ku ni Then tsandzekisa I realized that this voice is the voices that want me to fail. a ni nga zondi ku va thicara I was not hating to being a teacher. ni ye xikolweni ni endla vuthicara hikuva ni byi rhandza I went to school to do teaching because I like it. mara loko ni heta ku dyondza mina hi minkarhi leyi ni nga pasa hi yona a ku ri hava ti-post But when I completed, there was no post during that time. i nga va ni tshame kaya vo ma 4 or 5 years ku nga ri na post I might stay at home around 4 to 5 years without getting any job. loko se ni ri tef se ti-post ti humetela When I was busy continuing in TEF, then the post came. mara ni swi twa ku ingaku swi nga hantswa ni khomelela kwala ni nga dreama kona But I felt like it is better I continue with my new dream. so ivi xikwembu xi ni pfuna And that God helped me. xikwembu lexi nga pfuna mina The God who helped me xi nga mi pfuna na n'wina
n'wina. He can help you too. Xikwembu lexi nga endlela mina The God who have done it for me, xi nga mi endlela na He n'wina. can do it for you too. Xikwembu lexi nga kotisa mina The God who saved me, xi nga mi kotisa na He n'wina. can save you too. It's never too late. Aku se hundzeriwa hi Mi nkarhi. nga ha endla na n'wina. You can still do it. Amen. Amen.